Ngipiliang subhai pi barok shashi sen pat shakanika channel kejengi bat ngi kerman ba barok pi shat pi akhlailon. Hakanika video ka bamenta inyapai igini ki jingkylli multiple choice questions laniki MCQs jongka general awareness laniki general knowledge ki balakon one hagi exam kam pair. Ka jingkylli ka baningkong which country will host the 2023 South Asian Federation Games? Lani hakari iyu kin sa panlong ya kanika South Asian Federation Games haus nam arajar apulai. Option A India, B China, C Pakistan, lani D Japan. Kajubab kadai C Pakistan. Kajingkylli ka baar how many countries are members of Gulf Cooperation Council GCC? Lani kat notuli kiri ki badai ki member jangka Gulf Cooperation Council. Option A Santali, B Shpautali, C Hinyautali, lani D Henryutali. Kajubab kadai D Henryutali. Bat kini kidi kita ki Henryutali ki ri ki badai ki member jangka Gulf Cooperation Council. Kajingkylli ka balai Aksai Chin is a disputed area between lani kani kajaka Aksai Chin kani kajaka jingya kajia hapreng artali kiri ki ai kita ki artali kiri. Option A China and India, option B India and Pakistan, C China and Pakistan, lani D India and Nepal. Kajubab kadai A China and India. Kajingkylli ka basaw deficiency in vitamin A results in lani kajingpang iyu pila banyo lada piduna ya kani ka vitamin A hapo comment. Option A scurvy, B polio, C rickets, lani D night blindness. Kajubab kadai D night blindness. Kajingkylli ka basan the density of water is lani katno kajing reban jangka Option A 1.5 gram per centimeter cube, option B 2 gram per centimeter cube, C 1 gram per centimeter cube, lani D 2.5 gram per centimeter cube. Kajubab kadai C 1 gram per centimeter cube. Tangba shumut key options kimdai haka gram per meter cube, ki 1 part haka kg per meter cube, kajubab kandai spa kandai punyo kg per meter cube. Kajingkylli ka bahanrio the most abundant element in the universe is lani ueu element ubabon tam hapo kani ka universe kajangi. Option A oxygen, B nitrogen, C carbon dioxide, lani D hydrogen. Kajubab kadai D hydrogen. Kajingkylli ka bahnyo the gas commonly known as laughing gas is lani kai kata kajat gas kabasit pensamrke. Option A nitrous oxide, B carbon dioxide, C sodium oxide, lani D sulfur oxide. Kajubab kadai A nitrous oxide. Kajingkylli ka bapra which is the highest military award of India? Lani hakari India kai kajing akusnam kabahe do kabau sipai ulabanyo. Option A Military Cross, B Iron Cross, C Victoria Cross, lani D Paramveer Chakra. Kajubab kadai D Paramveer Chakra. Kajingkylli ka bakhandai who abolished ICTA system? Lani unu usiem uba penjat no ya kani ka ICTA system. Option A Ghiyasuddin Tughlaq, B Muhammad bin Tughlaq, C Alauddin Khalji, lani D Akbar. Kajubab kadai C Alauddin Khalji. Kajingkylli ka bashpau bakabakado
In 2022, who is the richest woman in Asia? Lani hau ni usnam arajar apuar, kai kata ka brio ka baru spatam hapo Asia. Option A, Savitri Jindal. B, Falguni Nair. C, Roshni Nadar. Lani D, Kiran Mazumdar Shaw. Kejawab kedai A, Savitri Jindal. Te perlok nilai poin nak syaka bekut jang kani ke video but sekomen hapok mo kat no teli ki jingkylli pila ban jubab syaba pinyok sngo ye ki jubab nanga tang ba ye thu ba ka hok kain nai le cheating but lada kani ka judge video ka kham kyo lani ka yok khambon ki views but ki nong page ru ki khambon insa ya le no kumni kan haki sngi ki bangim pelai ki video syapang ki kam insa ya le no ban pelai kum kini ki judge video nang ba phi baro ru phi New York ka jing mentoy ka tukan ne kublai shibun